E khlieh ye pi wa ro ki pralok ki was nyao suku ya ap ye ki khubor wa phala how new channel the negasngi ki khubor wa phala wa kwa open nyao che pi man ki kamni wa pen yap ubru ya upara wasa lang wa o namo u roommate Yong o hadin wa ya niaki te no u ya kamet yap Yong o chalait dep te thia o kam wom em hi yi hadin wa dep o open khoj ya ka kamra Hanakpur, Maharashtra. Te chwa was dangi chiki khubor ladam pu em udepi u subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hay tu khnangwa yo pten cho cho phi yo yigi khubor wa thame te tons dangi chiki khubor wi naki khna khanro uwa da mr pound rules nem irta uwa tip pertuj kam u devans wa khode da cha kem u ha ki pulit Neida wa MKTO utanyap ya upara wasa lang wa o namo u roommate Yong o uwa lale pausans nem irta uwa tip pertuit kam u Raju Nandeshwar Hadhaba area Nagpur Maharashtra da ong da ki pulit ya ini ijia da jia I ha katu kamet sajang hadin wadayanya chawa palatpot Haperdi uni uwayap, uraju Nandeshwar, wa uni unong penyap, udewans wakhode, kiwayasa yung wai lang chirup, da ong da ka official. Uwekhode da Dung o ya Nandeshwar, da itier wanep khlieh. Heiwa da yap o pen heite hi ipor, te hadin wa da yap o, dalino o ya kamet yap Yong o chalait, Wei dapen khoj o ya Yong snam wa em hapo ka kamra dep te thia o kam wom em hi ujia yi le da ong da ki official Unendeshwar wa uwek hode pen arngut ki yekre ki kam ki nong chna kari hakhar khana chna kari ya ini ijia da tip ki hadin wa em ki trech nong wa chem ya kate ka met yap hamadan hajan ka kamra kam waman katte de kem ki pulit ye o we de e ki ye o da ka case tan yap bru hapo ka Indian Penal Code kanis ngi hab ye sendong bhai ye I de khamtam hawalai pure ne lai likre likhi I chapalat chnong depta sa yung wai I wa kilok ne bha mtip I yi wojia we mye ile uchania ya ki won ki bru kamte hab ye sendong hi nei bha kam waju ongki prevention is better than cure te do kini don hi kwa open snyao chapi yigi khubor de po chwakut e khublei ye phi wro snyao bha ye subscribe your new channel khnangwa yopten cho cho phi yo yigi khubor wathame khublei chibon